beli fi baru ki perlok mo ki ba justru temat ban pek ya ki advertise lani ki film khasi te hakani ka jamit ka ba suka ba kemen ye fi baru iwe pa iwe ki ba pek ki YouTube mo ki ba pek ya ka YouTube te kumbala ong ba kani ka live ngala tho ha ki yumo ha ka in on ha no te ka jingkerpat jonga ba bat ka jinya thu ha kani ka janmit ni bakla ta live watsu perlok mo te nganje thu kundiet ka kerteng jonga trai pila aktif hi mo kidon ki bom yo sngo telang no rum hangne balong ro kum nong no ki da director ki barit tam mo nani editor te habai di bat kani ka live stream ke ba menta ke jamit ngadon man ong pi ba ya ka film don mano ngila dep bandring dur satang katu kani sengihi ba film tip no lano bengin rilis but lano bengin shimi ka BFC but lano ba fin yu ino ya kani ka film te ya kani ka film don mano ngila ring dur tang aki jakari khasi ni namlai sha henry ni pen phyare yak ki jaka tang hak po ka editing hot ni shoot ya kani ka film tang hapo mairang nongstone shillong bat sora henry kajing pla ha anda pila pai ya kani ka film PE kumbangi le shoot kum sha kiri pareng lani kiri kiba kham paji na ka jela jongi himo kan ngila banong ru ya kari te pikwa bantip ya kan ka film don mano mo kum kerteng yo se don apadang jonga jong pi bong ani don mano yo de ka film kusoi mo ka jingmo chonga hi nga ai kerteng ya kan ka film ka don ka ik basal ndet king don mano bong mo who is there lani kuch to hai mo daktin hindi kuch to hai ka bamot don mano la bano ba kadai ka film kusoi tama once aki ma fi dalai kamat ondang ila pun like hapo bijus na mahol ma fin ai jing karsyan kum ma fi ai kani ka film ka badang don manta kumala kala bala pau ha mo haki media ngapai ba ani ki bri full support am tagi film kasi te nga kwa rang ne ban ong ye phi ba I'm simla yang ngiru anda like kan ni ka film am sawan page ha bijus na mahol lani ha bangin le pen i mo mutahi ngai thu fi kindet ong kan ni ka don mano pi kwa ban tibingan ban saisin da banta jong pi mo ki baju sutunat ban support lani ban pe ya ki film khasi bangapan big le ban yero kata ka film la jong tamo fin one ban pe ngam kwa ban humta henry kan ni ka film don mano nyale hakata ka durba ni kwa ban ong ba ni kwa ban peni ba kuma ki film kasi ki ba ngila de pe mo lani kumo fila de pe ngakwa ban long ka ba perna ki ba pera baro te nadu ki background music nadu ki location bangi shoot nadu ki office bangi pentrika ki ba bateri kamah for shooting lani mo akasin kalong different type na ki film kasi te nimla ban le kum kiwe henry nin try da ibor ibarit chungi but ni wano nak production house badang rit tam hindi kum kiwe nidang datang ki youtubers te ngisuli le rain ong ba nin panmi ya ka film ro henry ngam kwa ba ngani sa aju
nakapo si kapur ngako ban Q kay kum to 1 2 3 4 5 kum ta ter kani kadai ka home studio jongi ka bangi pendon kam te kita de ki gon ki bangi pendon kam ha ki film jongi ki gon kita ki gon ni de i microphone pilatip hi banle dubbing te ki don kam hi ki microphone and all te kumsa hi te ya kani ka film don mano long nadu mene ka kerteru basmu tenat ka kerteru basmu tenat ka film ru kapitanat na kapitanat te kumta hi ngam kwa ban bang tang ka tin ya fi pa ba andre ngaku ban oy fi ba wan pa mo fi dan ya kani ka film pa ka trailer ke balap publish apa pun YouTube kidang datang promo pada official trailer te ondang ila ada baro ngin ai trailer hakmat ki jong pi hak ketiga jong pi bat pindo ida laki jong ki khmat hangta pin sangai ba o kani ka film kalau ka betul nak sisa te kumtahi kumlaong anda pelak kani ka film te sawan se ban saki kuma fisa ajing karsyan ya film kajuk kabadang ni hadu mentama samanta sastoyo kumbala keren i director i bakirina nongrum mo te kumtai ngam ton ngam tanang bahaban keren henry kadai lok hak film te ndai bakam te kumtai ngai yala jong hakmat kamera kameran ngam nang hiruban ak te kino ak jong apat oh my gosh kiba trim bah te kumtai ngala dei kapor bangan syong editing bang ban le dubbing te tharai ki artis kila jan poi namar don bana sora don mana maulai mo kumta kita kiwe ki sinong kumna nong stone na juai kidon ki artis junga na mau ngap mo te kila fun ya ong ba telang lalong menuan ong lalong wan kloi ong ban dem no namar ki pai ba kinong kasan jong pi am ada masun ini lo ngangkat no kapun ngan spend time chua bat pi lihat i lafun i aktor mo jong kan ka film aktor bahan somba actress later nang ben batai oh my gosh actress later ba ba brief siya what pita ya kadur nre pe ya kum acting jong imo dalam mi ka film oh my gosh finong ada hadu ata aktor later bana de giti samlate la pati de mo tap songan hold on the seat yet I'm still trying to film mo I'm back once again namar bala fun aktor jingi ulong la apoi ha la apoi ha nyumer lawan nasora la wan sini hoi la apoi nyumer te ngam kwa ban bun tin pi se katu bahai ka po chung pin rai ngasung tanan ba phi la pe kani ka live stream ki jonga mo kani ka jan pet ngam la ban ajing kuble ni jisungu ye pi te sa isin kuble shi hajar mu ba phi pe kani ka stream kani ka jan mit te tang itahi ngan ye thu ya jong hakani ka film nganum simbentai namar ba ngadi videografi hakani ka film lani kumu astan director mo ngahapi bantuan bentalang bat ki director bat kumta terter hapot ba shoot ya ni film te kumta hi blesibun bar haswa bangan kon ya kalef kamot ngan panjing kasan meng sa cisin batoy rap share ya kani ka live ka live jonga kani ka janmit bat pasti ya perlo jo fi ong ba oi ka film don menur kalas dang mi mo las dang pau pertai om tau la ya tu director ba la live mun ta pai sa la ta film ngam pai ula play da jom om ya kan ka film don menur las gelajan dia mo te kum tahi kuble shibon